ku itariki ya 22 Gashyantare 2020 impaka zose zizashira ubwo tuzambika ikamba nyampinga wacu mushya Miss Rwanda 2020 muri finali izabera muri Intare Conference Arena guhera saa 11 z'ubugoroba mu birori byimakaza ubwiza ubwenge n'umuco hamwe n'inganzo ngari. Hesha amahirwe ushigikiye wohereza ijambo Miss n'umubare umuranga mu irushanwa kuri 1525 maze ugura itike yawe hakiri kare ku giciro gikatuye cy'ibihumbi 3 ahasanzwe ibihumbi 10 muri VIP n'ibihumbi 300 ku meza y'abantu 8 ukoresheje cash cyangwa se Ecobank Pay cyangwa se kodi ya Momo Pay akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 333 akego. Kwinjira ku munsi nyirizina n'ibihumbi 5 ahasanzwe ibihumbi 20 muri VIP n'ibihumbi 500 ku meza y'abantu 8. Finala ya Miss Rwanda 2020. Wow! Ntuzachikwe. Kunga ya Ecobank, the Pan-African Bank, Africa Improved Foods, Rwanda Motor Suzuki, La Palisse Nyamata, Volcano Express, Bella Flowers, Multi-Design Group Limited, Makuza Plaza, KC2, East African Promoters, Smart Design, Cafe Camellia, Songa Logistics, AfriFame, Asma Makeup, Magazine Sport Class, Rwanda Energy Group, Auto Express Garage, Bisa Decor, Keza Salon, Ian Boutique, True Connect, Uzima Polyclinique, HDI Rwanda, Tanga Design, Net Solution, Intare Conference Arena, Mr. Endowed Limited, Everywhere you go, MTN.